Thiko 45 itigarite niguo bururi utabanie githurano kinene. Kampeni cia kuhurira marebe mutongoria wa bururi ni inyitite thinga gutigirira ni ayukio hotani mweri wa kanana. Makiaria hindi ya icera ria kumatha kura kaunti-ini ya Laikipia, ameba gikundi kia Uhuruto Express matongoretio ni mubunge wa Kigumo Jamlek Kamau na murunawe wa Kipipiri John Gicigi ni marokereire mutongoria wa NASA Raila Odinga makiuga ni arageria kuhuthira igoti kugagaia mehariria ma githurano kinene. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Gikundi giki kiugite bururi no muhaka utabanie githurano kinene mweri wa kanana ta uria gatiba yugite. Sisi tunaambia Raila, kama wewe unaona timu yako ni mbaya, badilisha coach, badilisha striker, badilisha defender, wachana na referee. Mkubali tarehe 8 mwezi wa 8 mchague Uhuru Kenyatta na William Ruto wawe rais na makamu wake kwa muhula wa pili. Kugene kuo gikundi kia Mbeũ Njĩthĩ giatokelezea vijana na Uhuruto nikiuretie Mbeũ Njĩthĩ ikeyumiria na njira nene guikiria kura mutongoria wa bururi na munini wake hindi ya githurano kinene. Gikundi kiu kiria kiramathaga kura kaunti-ini ya Kiambu kiugite mutongoria wa bururi nionanitie ari na uhoti wa kunyitithania bururi o hamwe na kurehe uthii na mbere na nikio agirirwo ni kuheo miaka 5. Date 8th of August 2017 ni kutokelezea kupatia Uhuruto kura kwa sababu walipromise in 2013 na wametenda, na kuna vitu zingine wamepromise saa hizi na wanataka kutenda, si ndio? Macio magithiaga na mbere, mubunge wa Lari Buruka Hangara ni oigite mutongoria wa bururi ni agirirwo ni kuheo kamweke kangi niguo arekiririe mitaratara mingi ya uthii na mbere iria ambiririe guothe bururi-ini. President oye gite giake na etikire wananchi tondu nio marenda guthie gutuika represented, nio marenda gutuma mundu athia kamarugamirire handu hana mathure mundu uria marona niwe wagirire. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.